Il-każ ta' Osama Saleh, is-Sudanis ta' 26 sena illi nqatel wara aggressjoni f'Paċeville qajjem xokk, rabja u biża' fost l-immigranti u r-refuġjati f'pajjiżna. Is-sitt filgħodu b'attività fil-Belt Valletta, il-Migrants Network for Equality u l-Movement Graffiti saħħu li r-razziżmu f'pajjiżna qed jiġi kważi aċċettat mis-soċjetà u issa daħal anke fl-istituzzjonijiet. Well, racism in Malta here now is getting, I think, worse because it's getting to even administrations. Places like a court as well. Dan is-sentiment kompla jikber wara l-ġuri tal-jiem li għaddew fuq il-mewt ta' Sulejman Ismail Abu Bakr. L-akkużat ġie liberat wara li fil-ġuri ma sejħux xhieda prinċipali fosthom żewġ studenti Franċiżi li kienu qalu lill-pulizija min kien aggredixxa lil Abu Bakr. And secondly, they were always imagining this word, not even a black man. And that is something which is very bad because imagining someone with the color of skin is not fair. Xami Taha, refuġjat u ħabib ta' Osama Saleh, jisħaq illi f'ħafna postijiet f'Paċeville ir-refuġjati ma jitħallewx jitlu minkejja illi għandhom il-karta tal-identità Maltija. Il-Gvern Malti għatana ID card Maltija. Din l-ID card li għandi biħal koll ħadaw għandu dan l-ID card. Dan l-ID card jgħaj format minn Gvern Malti, dan l-ID card ukoll fuq il-banadera Maltija. ونستطيع نعوز دانا الاي دي كارد كلهم كانوا مال. I want to respect our rights. I want for peace. I want for justice. Please stop the racism. Preżenti għall-attività ta' sitt filgħodu Marta Kazmarek, it-tfajla ta' Osama Saleh. F'kummenti kommoventi, Marta tisħaq ma' One News illi Osama ried li jiġġieled ir-razziżmu f'pajjiżna, tantu hekk illi kellu jkun preżenti għall-attività ta' sitt filgħodu. Died in when Osama died, and it's not fair because Osama want to come here and really want to come here today. I want to fight about rashes. It's not fair, and I don't know where is the guy now. Really, I don't know. But till I live, really, I want that this guy go to the prison. Hija tappella biex kulħadd u x'inhu l-kulur tal-ġilda tiegħu ikun bħal Osama. I wish that everybody, white people, I wish every white people, it was like Osama, really. It was black, nice, kind. Marta żvelat ma' One News illi fl-akwati ta' fejn seħħet l-aggressjoni fuq Osama hemm mill-inqas 3 kameras tas-sigurtà u talbet biex il-pulizija jagħtu lill-medja il-filmati tagħhom u mhux żewġ ritratti illi mhumiex ċari.